Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal i na još jedan od snimaka serijala Tajne govoratelja. Za sve nove gledaoce, moje ime je Stojan Novaković, ja sam trener za mikroizraze i govor tela. Kao što sam naslov kaže, danas ćemo da prođemo 5 trikova neverbalne komunikacije da dobijete ono što želite. Pre nego što krenemo sa snimkom, kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenja da biste bili obavešteni o novim snimcima, analizama i skečevima. Pa da počnemo. Prvo, da vidimo šta je to neverbalna komunikacija. U neverbalnu komunikaciju spada sve ono što nije izgovoreno. Govor tela, mikroizrazi, tonalitet glasa, čak i način našeg oblačenja. Naučno je dokazano da je komunikacija verbalna samo 7%, dok je neverbalna čak 93%. Činjenica je da je to istraživanje sprovedeno u kontrolisanim uslovima, tako da možemo malo smanjiti te procente. Ali svakako je neverbalna komunikacija mnogo veća od verbalne. A to često nije bitno šta izgovaramo, već način na koji to izgovaramo. Nego, hajde da vidimo koji su to trikovi neverbalne komunikacije, pomoću kojih možete da dobijete ono što želite i na koji način oni utiču na druge. Trik broj 1. Oni vide samo da. Način na koji funkcioniše ovaj trik je jako jednostavan. Kada postavite pitanje nekome i želite da ta osoba odgovori sa da na to pitanje ili zahtev, sve što treba da uradite jeste da klimate glavom dok pričate. Odnosno dok postavljate pitanje ili zahtev. Jesam u pravu? Jesi. Ljudi sami po sebi imaju tendenciju da brže odgovore negativno i da se suprotstave. Zato je ovaj trik jako koristan. Samim klimanjem glavom vi im podsvesno šaljete poruku da se slože, gde oni povezuju vizuelno sa auditivnim. Zato će uvek češće povezati pozitivno-auditivni odgovor, ukoliko im je vizuelni podsvesno nametnut. Trik broj 2. Tišina izvlači najviše. Ne znam da li ste svesni koliko je tišina moćan alat u razgovoru. Ovaj trik je jako koristan kada želite da izvučete više informacija od osobe sa kojom razgovarate na određenu temu. Najbolje funkcioniše kada je u pitanju tema ili razgovor koji mogu da izazovu stres kod te osobe. A funkcioniše na sljedeći način. Kada postavite pitanje na određenu temu na koju želite iskren odgovor, sve što treba da uradite je da ćutite. Sama tišina izaziva jaku nelagodnost kod osobe koja je pod stresom. Zato je ono u stanju da priča i povezuje, bez potrebe da joj vi bilo šta drugo kažete. Gde u jednom trenutku može doći do pucanja te osobe i same želje da ne osjeća tu nelagodnost, izgovarajući istinu sa snažnom emocijom. Trik broj 3. Toplo rukovanje. Ovaj trik najbolje funkcioniše kada je hladni period i prilikom ostavljanja dobrog prvog utiska. Kao što znate, rukovanje je važan proces prilikom ostavljanja dobrog prvog utiska. I zato toplo rukovanje ostavlja još bolji utisak. A kako funkcioniše? Jednostavno, samo zagrejte šaku pre rukovanja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tople šake prilikom rukovanja odaju drugoj osobi podsvesno da si topla, brižna i osoba od poverenja. Toplota je ono što svi želimo podsvesno jedni od drugih. Trik broj 4. Vaga na gore. Ovo je jedan od mojih omiljenih trikova koje koristim redovno i funkcioniše na sljedeći način. Da li hoćeš da poručimo ili da spremamo lovu? Ljudi između dva izbora često vole da vagaju, ali i neka obična vaga da je dole teže, a gore lakše. U najvećem broju slučajeva će ih privući ono što je više. Zato, kada se pravi određeni izbor između dve stvari, a vi želite jedno od njih više, ta ruka koja pokazuje tvoju pravu želju prilikom vaganja treba da ode na gore. A to će naterati osobu koja to posmatra da mahinalno izabere nju. Da li ćete kliknuti like na ovaj snimak ili nećete? Trik broj 5. Dodir čini čuda. Dodir sam po sebi možda zvuči smiješno i jednostavno. Međutim, kada se iskoristi na pravi način, može mnogo toga da učini. Sprovedeno je istraživanje gdje su ljudi zaboravljali svoj novac u telefonskoj govornici. I kada bi neko ušao, oni bi nakon nekog vremena ušli i pitali za taj novac.
Dokazali su da dodir prilikom postavljanja pitanja tera osobu da bude iskrenija i da taj dodir treba da traje ni duže ni kraće od 3 sekunde da bi se uspostavila povezanost. I tako dolazimo do kraja i ovog snimka. Ukoliko želite da naučite malo više o ovim trikovima, napisao sam mini e-book pod nazivom 10 trikova neverbalne komunikacije da dobijete ono šta želite, koja sadrži ovih 5 i 5 drugih trikova sa malim pričama i primjerima kako sam ih ja koristio u životu. Ukoliko želite tu knjigu, koja je naravno besplatna, idite na moj website www.stojanovakovic.com i prijavite se za nju, nakon čega vam je šaljem lično. Nadam se da ste uživali i da ćete koristiti ove trikove isključivo dobre svrhe. Ukoliko vam se svidjelo, kliknite na like dugme i podelite ovaj snimak sa vašim prijateljima, da i oni nauče ove trikove. Pogledajte moje ostale snimke iz serijala Tajne govora tela. Kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenja i zapratite me na Instagramu gdje možete vidjeti još mnogo savjeta, informacija i činjenica vezanih za neverbalnu komunikaciju. Još jednom hvala što ste gledali, pa se vidimo na vrhu.